zo revelation channel clear to song te ama sign se bai kan book zewa kan channel te minal clear saka vain kan loma minal like saka comment minal bek saktorin karon som jawa tin kan la subscribe law ni chuan lo subscribe turin kan gen book jawa thu thar le ngai nam sok ran sop so sel kan tum don ya mang an na vor to po hian ra tha lo chua ve thina indo nora phlak tak tak te po hian ram ri ching filin ral mo na bul thut alo ni ve bok thin torna omin torlai ngor clear lovin ara chua tha te po kan clear fo turani mero pui kan ti te pol ro pui le tangkai tak te hi hun harsa in a rin chua a chom seilen an lo ni ve bokani Jun ni somni pali sangkha zere somnga pakwa adai to khan bed love solferino anti indonara phlak mai chu a inchana hemun hi tuna chuan lombardi ti ani to a italy rama omania he indona hi lalten sipai ho tu anga an sipai te indona a an ho nun na ber ania hemi indon hu a hi chuan lalte sipai ho tu anga omin indona an kai shoi to ngai lawani Napoleon pathum na chuan French sipai akai shoaya Victor Emmanuel pani na chuan Paimon Sardinian sipai te a ho thunga an pani hian tangkopan ni a sipai noi khat singli aya tamma an neya alelama Austrian sipai noi khat sing thum chuang an omboka an ni hi Francis Joseph II in a ho thungani he indona a hian mi sangli chuang te meu an thia chu ai tamma chu chanpui tu nei lovin liam na tak torin an let reng boka chu tornara phlak tak chuan Swiss langwal Henry Durant alung no akai thonge mishing puite mangai na a chau chuak zok ni indona a inliam te indona a van doi na tok te indona awanga mi pui har satna namen lo tok te chanpui tur pol din adhu ta a chu adhu na chu Red Cross run indin channa alo ni ta ni tichuan kumsang khat zariat somruk pathuma International Committee for Relief to the Wounded chu Geneva a din anita a Henry Dunant le a chan pali ten he pol hi an lo din chuak ta ni International Committee of the Red Cross ti in ming an sale tani an emblem atan cross sen le a background var an manga an emblem hi Switzerland flag kalzong chi asiamania asiam chuak tu ram flag zul zoin an din adin tu ram te she ringnan an emblem hi an thlangani he poldin chuak tu ber Henry Dunant china yanin han pakai le lokila ama hi meiniriat sangkha zare somni pariata apianga solferino muna indonara phlaka thlenla hian kum somthum achuang ve or chawani middle class chung kwa atangin aron pianga Calvinist rin na zui tu anni tichuan adin chuak tu ber Henry Dunant a pian cham den chenin World Red Cross Day hi siam lau ni ta ni ole Red Cross yan fundamental principles pasari anaya hantar lang ve shimshimila pakhat na humanity pani na neutrality pathum na impartiality palina independence pangana voluntary service parukna unity pasari na universality te ani hepol hian sa khwale rin na aram le nam emo vunrong le pian mang awangin emo intliar shanna anei lova politics a onzong anei lova neutrala lokna tel tum lawa midangte chanpuina hi athil tomberania khwela mishing chengten indona le chiat na sang khwarel chiat na kan te angche te kan to awanga harsa na kan to ka chanpui kan ngai huna chanpui tur pol ania nunna chan le liam en kolte indona le khwarel chian ator tu te chomdol na athok berani indiaram chung be kan lot le lokila indopi pakhanna lo chokhan indiaram hian indona awanga harsa na tok tele liam tor te pui tu pol lian tham alo nei mi alova
Saint Joseph Ambulance Association le Joint Committee of British Red Cross te chau chu in do na awanga mang ang te chan pui tu om chun an ni a chuwang chuan March ni thum sangka zakwa somni khan Legislative Council a Sir Claude Hill chuan Red Cross bill chu apharta a March ni som pasaria he bill hi pomania ni som nia governorin apompui le a June ni soria chuan dan ang taka Indian Red Cross din turin mi som nga an thlang chuak ta ne Red Cross member te tan ham thatna om ve te aming han tar lang le lokila pakat na Florence Nightingale medal antia hei hi nurse in volunteer te ta na medal an siam bik ane pani na French Fund Maurice de Madre volunteer emo an chung te he Red Cross movement an nailaya boral emo in liam emo an khan he fund tang hian sum an tan puina an pebok china pathumna Empress Second Fund he Japanese Empress ina sangka zakwa som pania Red Cross a support ani anti entirna na a contribute ve atanga andin ania Japan sarkar le Japan ramah an Red Cross tele an Empress te hian sum an tho thina ni palena Paul Ritter asum donate manga he fund hi siamani a he fund hianin international humanitarian law tha ti chaklam athok na